Ni arutani na aciari a thukuru wa anake wa St Paul's Kavote uria uri kaunti-ini ya Embu mararurungana makimenereria uria arutani a thukuru ucio makoretwo makieherio na makareherwo angieru. Principal wetu tondu te muvetio ni utethetie cukuru cietu agatutethia na guku mucie agatutethia wega tue tungienda ekare guku na tutianogu. Miario no ni nyitetwo mbaru ni mwandiki mukaru wa ruhonge rwa NAT kaunti-ini ya Embu akiuga ati ona matigitwo na ciuria nyingi. The Teachers Service Commission has directed the directors in all the counties that they should not do any transfers within the term. Then why are they doing what they have already directed the directors not to do? Ni mataririe ati arimu acio gukorwo magicenjio kahinda-ini gaka ni undu kuhutia mathukuru na njira nene na makiria aria mareka kigeranio kia bururi gia KCSE. Menda kumucenjia te thaino ni mambe metere ciana cio ciambe ciige kigeranio twarikia kigeranio ni tukaria bubari tumenye ni atia no thaino cukuru yetu ni njenju performance ni mbega ugu tutingena ma interact na performance yetu. The Teachers Service Commission is doing injustice to the students, the Form 4 students who are sitting for KCSE in 1 month's time to come. Arurungani aya ni mehitete kwaga kunyitanira na arimu eru aria makurehwo nginyagia magie na mundu kumataririo ria mihang'o iyo iratabanio. Twauga mwarimu wetu ndarathie na uria wengi ugatuika no guka guko tukavinga ngeti iria cukuru ndakametonya. Noguo niguo twavoe tukiana niguo twauga. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Wanjiku.